Nayas. I'm so hard, you can't find mesmerized by Nayas. I'm so hard, you can't find. I can't find mesmerized by Nayas. I'm so hard, you can't find mesmerized by Nayas. I'm so hard, you can't find mesmerized by Nayas. I'm so hard. Wow! Ya mobi biara kwa ba eba kantaka TV so we the Nayas adult show she na we yi we fidie ni efi ha ye chiechia mu nyina eye paasa mu de atoa na na die ye be mamu more levels ene nsema ye de bremo no ene ata ye de ba no unya ne oba bia o agisa ha pe share na tangi obi na fro obi na kache ne pa ne se ye de hihye so de den to be hwa de ai no bi bebisa so na Nayas bwan mini aba Nayas de and any week na wa bedu oni ho intina mama listic mi gine mama no inti se ohu me se mete ha Mrs Papa bi ono no de na henche na ahye me eno se mi bedi chia me emma no inti enyi fi ha kra hia mame tagi obi na fro obi na kache ne se listic mage mi dwa e wo Nayas adult show so inti ombehe if say na show no die o mesia wa mesia de kese pa mi twa me ho aba eyi fi ha ene me be ma more levels me ba sesia
Wow, we unya no baby out. Just say if na obenya no. O pa search bogogo. Na gogo biom. Unya no baby agi se Nayas. Ado show no so pe. O split no. Na o twerk na o chain na ba ko mienu mu na ode ne to no bounce no. Ya na se we hu. Unua frobi. Mesa tag obi na ka che na se bibi koso wa ha because we education park ase we a form of exercise se uye crampo na the moment awaye no wa burn calories. Oh, I'm telling you. Na se ye die me se ye de ba na che se ye de bre wan kasa iti manfidie ne na ha mane da kantaka TV eyi fi ha o uyi fi ha na che se wan kasa no wa ye ho me twa me ho aba na me ba de eba no oye besa ba biom oye besa ba. Okay, me producer say nyanko break ye ntino we de me to aso ano no me wo doctor ewa ha Dr. Mike wa ha. Doc, good evening. Good evening. You're welcome. Thank you. Oh, wow. Na doc dia ye obi be ka say na se me koye na se me na mu ko bu sesi ana se me ko split na se bia bibi koye me sesi ana na che se de na me ya na basa ni pa na de na obe ka kire no. Oh, say we are comfortable say the oye no betimi aye nko ade a it's okay. So wontumi nya anya so push you too much. I bia we nya massive pull bia na bibisa but ono se wasa ache into the body are used to it. Okay. We obi a when you very athletic wontumi nya sa Adie no. Na che say o hwe na say o ye comfortable nko ade a obetumi asplit atweke atna so bounce dia you are good to go ubetimi aye kra me mo ndie mesu ade fi nta nwure mi du fie dia hey split because split na me dia jimi nioma enwure ye be kasa afa oral sex ho doc me pa cho e dia na oral sex. Oral sex is just another form of sex. We use one with lips. And with tekrama, would stimulate oba and sebema and any oral sex. Oh, odi wano eno tekrama. And with lips. Eno lips. Aye. Edi stimulate. Wo partner. Na doc obi share your beka say na stimulate brofo kase we dia mi ko ye fi na me dia koin me pa cho chire mu. Stimulation is a wo be use one and say wo tekrama and say wo lips no edi be ko oba ase and say bema eso eno no na ebema atinka bi aba eno ni stimulation no. And atinka no obenya no eno ne friend stimulation. Atinka na ubenya no doctor say eno na stimulation. Ai we unya no oba bia o agi say the Nayas ado show so pe me si tag you obi na fro obi na ka che ni say education koso doc na me bisa say eye say odi wano be sex ana. Oh, sex it comes in various forms. You know, oral sex, friend oral sex, you know, sex. Enya the bonnet, but it also has the disadvantages. And you know, a good thing, my partners, and obi oha on pet, and you know, you don't do it. But me who be maybe on the obeka say on pet oral sex. But it might be oha on pet. Inti eba no oral sex na che say oba no ene ya ma be man ana say be man na say oyema oba no. It go both ways. Any one way street. Inti ne oba no betimi ayama be man no so betimi ayama oba no. Inti so bi eni wa betimi aha oba no pese no. Oh, and yes, bibi anywhere be hano. The only thing is say nipa ne oral sex na make sure say ne denture ne numu clean because ebia na wakodi aduane bi ne ade na hihye ne nu ne ade na so ma oral sex to obana sa small particles ne betumi akọ obana ho sa time no so obana wie na wantumi clean up sa particles nketenkete ne etumi cause yare infection yeast infection is an manketenkete ne betumi akose. Oh, okay. Yeah. We dey ahwefo. So wo hwa me a doctor say
se wo de wano ekofafafa oba na se ana se wo oba no nso wo de wano ekofafafa be ma na ade ho a make sure se wenum eda hokrojin se de be ya enkofa nsusu ase obi a emre o partner no bra me dem ye oba nti mekasa mama no bra wakwa we chichinga awi mu garlic It's who could choose. Obaya meko, one cassa chichinga meko fue womb. Obaya, the baby tafra, oh, brana aden. Ha, aden. Obama, the best should be too much. It's make sure, say, before Obeko hono. Wait, chichi baby, who say, chinchinga na ukodi any mekoni adiene womuno. Sa or sony be fiho, and sana udi alcohol. Okay, dog. If I show advantages, bang. Ena ewo oral sex mo. Oral sex no to say the last time you discussed here no a man bi wo ho a o ma attain orgasm from oral sex clitoral stimulation no enti no eboa oba no obi also so an dey penetration but and then you can oral sex and see the advantages in say a man be climax meaning say on be do orgasm they will attain orgasm and stimulation is not just the clitoral area no it's the vulva the clitoris and a but the most important part is so we concentrate on the clitoris na which may stimulate a clitoris and ma or ban it may attain orgasm. Oh, okay. Yeah. It's ebane disadvantages no so e de na enye emfa ho. The enye emfa ho say we betimi nya yare from oral sex e bi betimi nya herpes. As so bi o ho herpes no it's not just bear no pe and away but e bi so ya no ho enti se nipa na ode ma no wo receiving end no wo gia na say herpes no wo nipa na no a obetumi pass it on to you obetumi ama gonorrhea obetumi ama HPV human papillomavirus and also so another form of even hepatitis A, B and C obetumi enya efre ho. Na doctor asema okay the natural social disadvantages no more sin advantage no. So why must we even practice in the first place? Because say they are okay, the disadvantages in there as 1,000 no. No, disadvantages are no partner or honomo mienu cleaner. There's nothing wrong with it. There will be a whole show be na or perform or I say we need maybe any panel akonante afa unim a kwanya or no anantes and microphone we share warm so on. And ukoye anytime I will or banny bema bishan and so making sure so we Bearman very well, and as a Bearman in Mobile very well. But quick kiss in a one night stand in a dear. And no these are problems in America no ebano. But any pania will partner for too longer. Wouldn't say or you clean, also you clean because you've been together for a very long time. And ubit me, I make sure so we're cleaning up. So cleaning the denture and I say their cats, one is similar and I say mojani adiana. It's not advisable to do it because ubit me I pass you on something. We your banner will receive your sex man, making sure say bearman enim your oil and our face so no the num clean. Wow, we dey ahwe for mote. O si uyo ba ana bearman na so opedia. Make sure say o partner no enim the oil. Na so be hu the oil dia. E dey so be hwe the Nayas adult show because one ba be hwe adult show na enya dia wo be hu dia oil. This is where all the education you need is. Ayebema waware akoso. Ayebema waware ejina. You can only practice what you preach. So we hu dia owo e na odema. Ye maami oba papa eye missus. Waware na ware ejina. Inti so di bibi se brewa or patro se we mu na me ye inti na ma ware ejina. Inti me decide so ade ni brew. Enya tem didie o hwe me enya tem didie. Asa oyesa esesian a form of exercise. Eboa pa inti mesra o hwe me a enya tem didie. Share na fro bi na be na on be hwe adesua a ekoso wa ha. Doctor, me pa cho o kasa no ka se gonorrhea ewo obi enum ne ade anase me na mantini anya bia Herpes but herpes na ade herpes is another form of STI. Your STDs and your STIs. Okay. STI is the same than infection and cerebral disease. Infection with me to us here right away.
But disease in India sometimes, a check a crack answer. Okay. Yeah. But it's another form of STI. Oh, okay. Into no not just say oral sex in a way no ma awarefo like obia one na atnacha unim say diote. Yes. Not just say enye ma to say bia we hu obi one night stand for no enye advisable. Enye advisable casual sex no dey enye advisable because we nim baby nipa no akonante afa we nim oba no ne background we nim be man ne background enti no mushia I don't think it's a advisable. On the other hand no ubetimi aye oral sex with a condom on. And oba no so ye free bibi DAM. Oko pharmacies na ubisa ubetimi order bia ma na say places be where square thin film be ubetimi dey ato oba no so and so ubetimi perform oral sex on the person. Until we protect wo ho and protect oba no so. Oh, okay. Yeah. And as a bear man so you can put a condom on and then do it. Okay. Yeah. Okay, but doc, what we say we live in a society ayoma oyana before ubenyini edi nyame bi hihye wadwemu ma hu say we say enye ti say oral sex ya okay Ghana na ewo yo intine say obi hwe Nayas adult show sesia na e dey advice pa na obetumi dey ama na obehu say oral sex no enya de boni bia say dey ya omoka no because on say ye bibi mamu ha no ukoka bibi say be ka say na de Nyankopon abo say fa say na de ko e de na ode wano koho ni ade no ntino like education de pa na obetumi akache obi a o hwe na we hu say o me practice we ma me partner boni bi enim say o worry a wo do ho ama be ma na be ma no so de no ho ama wo enti any form of sex no is good. Say your oral sex, say penetrative sex, say stimulating sex, sex is sex. Enti no enye adebone per se na we no partner wo ho a some of finding ways and means to put fire in the relationship. And oral sex, part of foreplay. And before penetrative sex take place, you need oral sex. Because bema bi ho ne oba ready dem, and say wa kana to mpa so na ya tete piuto no. And yes an no. Oral sex part of foreplay. And eno no eboa ma relationship no. Afeso so no ba na bi ono atinke bi ho onya from penetrative sex. But oral sex will turn her into a whole different mama or mood, so to speak. Just a bene demanabro, so that's why I'm using that word. And a buama or ban a buama bema. Bema, I don't think any man doesn't want to receive it. Men always want to receive it. But a man be wah, they feel very funny, say, oh, ebia smell never no, it's not that good, and I be busy. Obe bia wo the natural odor. Into man, you have to get used to it. So when an anti-acha or bia, it doesn't matter how you clean it. Or bia one a natural odor. And ya dear ebon, a natural. A one home. And son, your word dear, a very bad. And it will be me advice, But natural odor, every woman has it. Okay, speaking of natural odor, say we a doctor ni, how should it smell like? Because ebi musa as at the end born say Jane. Into no, say how they are there. Natural one, send it, say, ni huam nete. To me, mano, a description say be to say because young fan say, a diani be ho dear, a change with bodily fluids, Bibi to say Jane, garlic, cabbage, a bema scent and I bad. But would be to say pineapples, ne papaya, ne celery, ne idea no so. A ma scent in very sweet and nice. So on, and a diania would and a bema body fluids, a change taste, into normally, a man for says, so you're try and eat pineapples. And whether the man or the woman, either way, because fluids in there, bano, so would di a diana ko mojemu. And whatever comes out of you, and no, and it's only Jane garlic ne cabbage, smelling very pleasant. But pineapple or papaya, oranges, and as a celery, very sweet. And people like that. So, and to me, so particular smell way and a yama or bar. No, every woman has its own smell. Just like men have masculine smell. What are the cry? The toa, you have that masculine smell. Obi also person me share
na tade deda oni ho a because they want you to be closer. Okay. Yeah. Wow. Wow, mama show me no motie. Doctor say dia ubedin eno na ode ba out. Me de bia me ka me se me ya oba nti me kasa ma ma no. Be me na wa we jeni, awe garlic, awe prekese, ona den, brown jidien. Doctor say the fruits kakra. Na we kwedu kakra. Avocado pear. It's no. Oh, let's take with her man. Yeah, that's a medi patch. Say, why you it's why Magic BJ they say they basically a cock because a honor I didn't hone a hot say. Okay, doc. Comments near their any online the messages I and Crawford said, ye almost sex positions. It's no me sex position number 1. For people to get it right, no, oye, any me modern or how be demonstrating. Pa kupa omo kan pa ompese omo hu say they right, say they be omo getting it wrong. For all you know, maybe all this while no, they've always been practicing it wrongly. It's in a doggy style no. Be pese o training, say dia, e so omo ye no correct, say they be unko pro bia na say unko tu obi awudie, end of him. And so for that. And see, normally doggy style, no, the good position is oban oye will be on the force into oye patch of 9 we go to join one sa mienu si form. Yes, na arch will back. To say their way, oh, you're very good. Hey. And see, ma arch no call form kakra, which you know. Yes, very good. Now, into sa male model no. Doc, patcha obetimi asori alcohol. Okay, enti dia me pesa me kire ne se. Oye back yi. Okay. E push hip no. Mane basoro. Enti se be mane ba penetration otumi hit G spot. Be man oba sen bra sule patcha ma me hu ni yie. Yes. So enti the way wa achi ne back no. Wo ho mpatwa twen oye mouth osukakra. Oye say ya you are not getting anything. Okay. So esa akra be man obre but go back to your normal position. And so you say no opu no tona you are getting a direct insertion of the G spot into obana sana or hit G spot no right into this is the part a pushy hip no eba up and then the penetration will be able to hit the G spot. Into no doc mpacho bibi say no enti me how obana wodie. Oh, not at all. The only time nowadays the guy is too big for her. But say the partner dear after a while no the receiving end and be okay. But in the beginning no say be a guy near too big na so no or that then with time no it opens. It's a muscle. Okay. Yeah, oba it's a muscle and it will open up eventually. Remember, you say when if you buy. Okay. Me pacho be man here too big. Oh, can say big say any bear man cotton so do. Yes, and the bear man so too much Emma Obano in the beginning now. Then obeti pain no. But other than that, you know, say the partner, and that's what we meet for very long time now. Or you knows how to receive him. So in the arching of the back, no, and the wall yen and sano. A push one the way and had seen it, no. A pushy hip no out, and then this side no cut down so that this guy can penetrate and he can. It's with this no bet me the twerk can be akaka na ma. Say oh yeah was so near man na say. Ono no. Wow. Yes, Oye will also can move her hips and the you know pelvic area no to be able to. Yes. Okay. So okay. Yeah. Ashafo say dia me kan ya we unya no baby o debi o mesi kogogo na search unya no baby I just said the Nayas adosho so pe me twa me ho na magin krato abasesia enko baby a I'm so happy watching my mesmerized by eyes. 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 I'm so happy.
ahwefo mesrew mesi frobi na tagi obi sadisue bi koso de ansa na ebe call break na doctor say wo hwe na wo ye doggy style na fa wo na nkosisi abuo mu baby ye soft baby ho bottle se nyoma amahye se de be ya wo be sorry na che say ukotodwe nim krapo no na wanya healing kotodwe nim krapo timenya ni orgasm maka inti ye next test position no so enu no na 69 what is 69 saba oni ma de kro enne the Nayas adult show ye be demonstrate 69 actual inti anadwi me se dum kania no na fa perfume kakra gu na pimba ukun she jean string no na ka kire ne se on be hwe na bibi koso frɛ no benu wo de dum light no na ma tinted ni sisi so ne pugu na so ho se homigu na so na ka kire ne se bibi koso rehearsals bi koso na hwe na ye mami ye koso 69 dog Bema no it's always best say bema no because normally man is lighter. It's best to say bema no better ho flat. Na oye oda no ho say and bring your legs. Yes. All the way. Yeah. But fabra top. Push it. And 69 what is happening is say oye ano ewo ne bema no say na bema no ano ewo oba no edia so into 69 position no enie. Oh, it's 69 any. Yes, because I say watch 6 18 nie and a 9 also so 18 69 yeah. Oh, okay. Na doc we dey misre me kan say the oba puni twin. I say carbon bi pie fi baby na bema no ye ne den. Hey. So ni na ka o enti no normally no oba no is doing ono concentrate ewo ne de no so na we so concentrate ewo we so enti a very good thing to try. I mean, yeah. Enti o squat go be man enim kra nya hwe on. Na so ni na ka ho. Oh, okay. It's all part of it. So when you are doing these things and you say bibi your time. So ba na your partner. And you say bibia or ye bia your time. So okay. And you know there is nothing wrong with it. Say obano a concentrate one idea. So oh nyane pleasure, be man nyane pleasure and also so provide pleasure to a obano. So that's what it is. Okay. Doctor, so why only say bibia your advantage and disadvantages. When obia osun obetimi ye fa so obano say ni mu odu pana. Should she try this at home? Obetimi try, but this time obano na beda ho. Na be man mo. So you can change it in so many positions. Oh, okay. Yeah. The only thing I may prefer is a bearman, but sometimes the bearman near bulkier or dog banus will pay prano. And it's a banu mo a topper, a better. And now, so Oyekra so saying male model now. But won't say because I am masculine or no one who then saying obano because muscle weighs more than fat. Oh, okay. And Tina Yana better say bearman. Ebeko asiena obano. But obano sundia it should be the other way around. Okay. Yeah, it's a bit the same purpose. Muscles weigh more than fats. Yes. Oh, really? Yes. Wow. Okay, into the advantages no so like if I saw men partner, we are position where na the twins ne banana. Say me who. Twins in the bit me can want some later. Okay. Advantages in say everybody is giving pleasure at the same time. Ube unse ba ko be stop or you no enjoy no ono no de no bo se wejai no or no o ti the America no yes and ti the wa stop no ono na enjoy I say oh yeah mama kaka and you know normally no the women are the ones who are really enjoying it. Inti dog o si dia ya o enjoy no bo no no ejai well no wejai because yeah, and it's 69 in here. The head on that side and your head on her side. That's it. That is 69. Okay. Yeah. Okay. Wow. Oh yeah. Where there to me person me bisa sesa position we so your friend is saying. Sule me say that all flat na. You top na ma me kaka Sule. Na me person me hard here. I'm such a muscle so now. Muscle na we say fat. I am one. Yeah, and the muscles weigh you know, maybe twice you no be weigh more than you. Really? Twice of yes, muscle weighs more than fat.
And you know, normally about so no was any weights any that heavy, but Bema or ye masculine or more weight to say no. Oh, okay. Yeah. Wait, bracelet patch that off flat mommy why? Oh yeah, tana I know honor straight if you know Diana tana so mama na maybe sad doctor no see your friend is saying. We your friend a cowgirl. Cowgirl. And No. we no banner na eye edwumani nyina. The man is relaxed and a very good position because penetration, you know, it's up there straight. And so ono ena ope position I mean places opesa or the fan. And Oye is going to be doing all the twerking on this. Where Oye juma na so your ban juma whilst the man is flat, you know. Well, because bear man into me moving the hip, no. Want me moving the pelvic area. And Oye and a move sa pelvic area, no. Nti ono no oye adwuma no nti na sorry we near friend a cowgirl na just say oba na air ride cow no Nti oye ride na me show obi hwe na oni say dey ride na me patcho demonstrate na me hu dey mu odin so nti we ni cowgirl no okay say oye dani ni ti ko say ya your friend reverse cowgirl okay well and some men like that because they want to see this. So turn a man on when they can see their woman's ass, you know, because of the war bed twerking. And this is reverse cowgirl. Also, you're a professional. Yeah. And you know, this is cowgirl. Reverse cowgirl. Yeah. Where they all share me, a mom will share me. The doctor said, where a reverse cowgirl. They are otna so ni be man face I saw okuta ponkwa all right. Yes. And no ye cowgirl na we no odani say a reverse cowgirl iti uwo fie na wo hwemme na se opese otena so e ma be ma na ida se obekọ na reverse ana se obe face na se ponko no because opese o gi no gi mu odin oye demonstrate na me hwe cowgirl no we a cowgirl no yes. Okay. Say na udwane ya we a cowgirl no. Afa enko reverse cowgirl no so. Yes. Okone reverse. Me pa short dog we dey misre obi nyima obetumi try ade we na. No, some position where you're safe for obia onyam. There are other positions that are safe, but we know you are pushing pressure on you know uterus no and say any safe emma oba obi or how beka say the best position ni as far as you're comfortable na only pain bia no obetumi aye. Okay. Yeah. Intino normally say be man aba no so wa bra na bibisa the woman takes over and this is what you got to do. Okay. So Doc said there's nothing wrong so ukunu if you juma bana so abrea oba take control body ni odia dominating no exactly dominating no take control enu na sa ade chi na sa wan campo a obeso na block ya hihye ni pufusi a na that table no so car no na abe park o garage o surprise obekọ na Bentley we are oye odeji safe na odi TV no to Kantaka TV dia the Nayas 1 the Nayas Adult Show mi jine mama mi nua ba oba sonno oba tututru senkruma oba de tiko crampo fesi obidufo an maka Mrs. Papa bi Nayas na meet mama no Mrs. Safo Papa bi next week by this time dear na wa beka yen sawa ha we tu kwan kakra enti me nka se nye show ni show na nie eyi fi akra ma ne nda ha me nua ba fe original Nayas and any week dear na wa beka yen sign enti eyi fi akra share tag obi na fro obi because afe ena me de twerking mo twerking afe ena me de asapapa ebro enko ba bia maninda he ya boko doc pacho ofana west efa oral sex in general bia na afe na obi ba so ba be hwa to say the kind oral sex ne stimulation of mouth, lips and tongue on your partner. Utumi ye no na so partner penko dia a form of foreplay and before penetrative sex be take place no
best to do oral sex. Obi wɔ hɔ a ɔmpɛ oral sex. Man bi wɔ hɔ a ɔmpɛ. Enti no, ɛsɛ wo hu sɛ wo yere anaasɛ wo girlfriend ɔpɛ anaasɛ ɔmpɛ a. Obi wɔ hɔ ɔnyɛ comfortable with the body. Enti no, ɔmpɛ sɛ ɔbɛtouch certain places. But so we are comfortable nko dia. I think it's one of the best foreplay before anything else can happen. Okay. Yeah. If I show be a show, na say they are old child, the kind of education you are giving us, now a person link here, if I show contact and I say, obey then or be whom we cheer quine. My contact number is 055-8282-088. Okay. 055-8282-088. Inti, what questions regarding anything sexual? Now, per se, but I do other things as well, and you know. And your way pen I you know, baby near wait me contact me. Doc, with the that's a pass or by. Yeah. That's a pa. Wow, says a see and now the two idea. You want Nayas ado show no so. Mini aba fefe biabe. So who do ye no? Do ye no we Genesis so. Ye nyanko Habakkuk kra na abebe Revelation. Ye still ye nam Genesis so. She kra nye see ye. Enti me see maninda he ya na ka kire obi se. Ya ji ye dwa okantaka TV so. Bibi koso di education bi e bi mada. Asa mi bada. Exercise a uhu bi da na e de brew. Enti eyin fi ha. Twe me pa na hwe me. Me di asa e brew. Enko ba bia.
Uye ne den, mesro. Enko baby ya. Fatu he ya. Ye tie story na ba. Abrante ne ababa wa fefefe bi tina ya na opese oware no. Obeya ye kana semi eye obi a obosi yie pa. Si wani bɔ so a wo kon be dɔ sɛ wo de no betumpam. Na oye obi nso a eba no mpam agudi a ɔtena so bɔ adwuma ma abrante yi kura wure firi ne nananta hudin. Esu ba ko a na ye ha adwen wa ababa ye ho ene sɛ na ne nsa ha no. Agye sɛ wahu sɛ da hɔ obefa da bia. Eduru bra abrante yi de ne kɔkyerɛ abusua no. Abrante no wɔfa ɔdɔ no yie pa ani bɔ ababa wa yi so apɛ. Ena oka ya abusua no agudie bi a eyira mre bi atwam a na ɛda di pefe sɛ ababa wa yi ena ɛfa free ne wɔfa yi nkyɛn. Asɛm a abrante yi wɔfa ebisa ye ne sɛ enti kromfo ahofɛfo yi ena wo bɛware no. Abusua na asɛm a ɛda pono so enie. Ye gye ne sɛn. Yo, asɛm na ɛda hɔ no. Nti we di enwumre. Se di amonimu no. Bi obra ahofɛ dua. Korea ni a okatwi. Hey. Mi okofi Korea wa ha. Ena mi wo oba che se, oho ne hipster. Hey. Na se ye nche bu fake o. Ye de ade ebrewa. Ye bre so no de echesa. Oba na de pia, mi mama kwa ba. Amalista ke juso. Na de pia. Odo. What to say? Nyame adom na so e. Na o sere na o dimpo ni adie sister ho ofe why Medas. Na ede no nkwa wasesa ne ma bebebe nyina atena so sa aden o gidien sister o gidien nyoma. Hey Ya de papa no. Papa no we dey obenya abroso because we no esi isle gon landlady no card. Wow. Ko finance aheden. Malistic, in the studio, the Yakopon sorry, I be draw, I'm say. Now I say my feel be pa. Oh. My feel be pa. So only the one feel. My feel. The Nayas. The Nayas. Original. Mommy be a be a Mr. My feel. My feel pa. Oba pa ye chia we nwumre why. Ya feel na ye na bra. Kofi asem e da ho ni o. Malistic. Asem de mu ye den. Oba impemagro ekoyi ohun yefe ete se Mrs. Stay ukuta bibia na ye kronfo enkoyi David amen kire wade bi se oba wo hom se na se oba ensa ha no anaso ye kronfo ana broni beka se oye thief eyasem kese pa enya dia oba ne nsa ha no obetimi jaida ena so oba se onsa so hawa enye keso eya dia wope ena opese wo ye ntia na wo ye no enti se oba sa create mi afa be ma no ne wo fa ade se wa bokro no ehwia den na che se wo sa be ma no so okoware na wo kura wo ni pedwa no kura onwi ankoton. Oh, yeah, would you pay the akoton? I'm telling you. Because say oba wonsa how wetimi afa de years back. Ni etimi identify say wona wo fa ebusua ne japade ni etimi kaiwa etimi say obema no unye safe. Sa oba akro no on deserve kwampo say etimi kaniba nipa ho. I'm telling you. Wow. Most why surprise you. So be hell. Oba akro no on deserve say yetimi kaniba nipa ho. Na Kofi Boniface ni wana. Debi we nya Boniface o. We oyo kronfo. Enye se bi okwakodi boni bi ne dia che no. Eyade a oye. E kan nipedua ho. Me nka se Yakopon de bono, but eye bibia wa fatwe ne ho so se we na mesumeni gye ho se me bokro no na makoma to me yem. Entu sa be man okoware na 1 onkwan mu nam obehwia. 2 usika obehwia. Obehwia se na mesi boss no onipedua no ko behwia ton. Entu nam na nkasa na wo ye hwehwe wo e de wako. Obehwia. E de na woka. De mi nua be ma aka na pese me fe bi nka na obewia wade ara yeden. Uhu no so uhu no na sabe na ho aye feyi. Na de ne ma ne ho ye fe. Enye sika kroye. Nti we wia webusua de na later wase hu ne na open na enye forgiveness. Ana odo ne bone be che ne na one na san start ne mugusu amoye.
Ede na we wi ade na we wi ade we wi ade na ye den. Let's take unim bibi. Ah. Hwe, se na Mr. Sekasem no se uhia no no ne ho ye fe. Invite. Sika na bi. Thank you very much. Okrekura ni nyina bi. Aha. Den na de ebesi den na onene nama obi krampo nka wo ntokwa. Hwe, ubehwehwe mu krampo na ho ofe ne chi ekuta ni nyina wiae. Wonse na se yese mba no mutimi hihye omechi no. Meboa. Ye da. Omutimi hihye. Ah ye. Aha, mokengum. Ai, ye bibie bi. Hwe, aya na unse waye pesa na ukofane out say obokro no. I say we careful because one, the chine kuta na enye ne dia. Obokro no odikojigu mu. Ni ntare na ehye ne ma ne ye ofe meba ni ntare na obepem. Thank you very much. What you say? Inti na de ne de ye na ye nam lane so. We am maka asem bi wo. Me ka me suma asem bi. Me de ti girl bi wo. Na se na me nim say girl na ngasa no e shatta. Ni nsa ha no. No numpo de na atranye say ni nsa ko ha ne say obi obefa wade o. Osan so tesaman ka o. Ye ka say obi tesamati ase. Say oba wafaka. Na odi na kwa dru baby no ka say driver me face car brew na we free obi wo foforo ana ye ka ne say we ka no twum say odi emphasize we obi ho na wasen tie si obi feel we dwane akọ na we na me ne girl ne nam kwa me nem say oh girl idi no che so et say Mrs. Stay ya kama say ya o na bia wonim so no mpo kronfo na Mrs. Stay me ne nam na ye kofa taxi drums na taxi park ya taxi driver ni pio say abayo asa machew adentia watene sama na yese ba ko pe o ye de na to station mzanga say ye hwehwe no oba kro sei no mamalistic say woni ni nam krom unye safe ena na make no waton o na ton waton ni se bia waton kwa kojiska o waton o se ono anka se wia nkofo wie nti wanka sa wona mo ne hwehwe wache nti wo so ne nama ye do be kan no ye do ko nti na kofi se dia wo kasa no odo na o se odo in the first place no odo no ewe hin na bi o tama na me don no na menim so ekronfo. And I can't risk my life. And I wonder no. Debbie, because udo bia udo ni boni na so what I say. It is a say na wo pen ansa na better so no your cromfo na say wo pen no. And the na wo pen no. Debbie, wo so be you die free. Because o pen na so what so your cromfo or ya shawo ni or ya die yo. So far as I also wo pen na de na etena. Na say wo pen so anka I think say bia you work things out say e bia on ne be solve sa problem. Say sa problem who to be ne solve now say and yes I dey be jade e na nyodo. Masere. E na nyodo ti onya wa ka kro be say wia. Nya ka me say wia wo nipa dia. Em say wonte bibia ase. Meti ase. Ma me nhyira wade bi. Me o ma me wo na o tete wo no ana say eja ene na ne wo no o mo tete wo no. O wentimi an survive one ka say bia akro no meja yo. O mo mpo me obusofo mpo ntimi mpo antete we mfi mu na enye me. Okay, I didn't tell us who share me no. Unim say chrono ya de pan ade pama wo no. I didn't tell us one dem say me re me share wo do me so me kronfo a wo di see me. Ekosi say me wo fa. Etimi identify say oba we na wo so do no so ne ho ade no oye kronfo. Hwe odo ne omu categories. Categories. I'm telling you, you grade A, and you grade B, and you C. Say me do ko A. Na me hu say bibi wo wintimi anka nkyere me a the word trust no can never be there again. Eba ne said me ba B. Ono ye betumi ni wo me anga sama final tell say wo ye kronfo no e de me ba B. Now ansa ni meko C no na it means say obi foforo hia me aboncha chem say abrante hwe hu ye wa bayewe hu. Ono na esi ono e risky. Intinu kofi wo say bibi ni ye say ansa na bibi ankoka pepa enje kire de o. Hu no say eba ne sen ese sa anyama we ba otim se eba ne sen no ko hu bebi ebusua gude wo gold wa otimi ko faye den okwakoy o mi ofane dem ansa na hu se gold bi da okwakọ fane ade hu no se we mu nyina no ehinta sem bi wo ho anke se nka unya abotre na wo hwehwe ma na hu se what led to distance mama let's waka so be meti wo mse me kofi ameti we minim se nkrofo bebre ehwe kantanka TV o mani je nkomo ya ye di hu ba mama let's ma menka no krebi intro sia wiase ne ewom sei no obi ani mrese afi na okwakọ hwehwe busuemu oba wonye ne ho ade ye no okwakọ hwehwe mehu se ade nti oba ne bokro no honhum bi ne hanana there be o there's no time wasting no wo se wo sure ba untumi nya abotre enye san hwehwemu no for ba there be ye wo de etimi ye nhwehwemu tiemi ye wo de etimi ye nhwehwemu
ehu mu ye na so weni de mimi hia wo no I've got to find out say wo ye kronfo na krono na wo bo no enye small one no eye take one bi dem got to say take one to the stand say me no tena kam ko na me si akwakoto fu of 4 me kam kwa me hwehwe me wallet kwa me hu je se me si fam kwa sanche o de bia ni de so ka say Debi me be kire wade wo se wo ka no ka se me so say e ba ne sen ene ebusua egudie no otimi fae sebe wo nya oba wo ye kronfo ko ekire enya degree wo mu a wo si de ko hu obi ebusua egudie se ehye bibi na ebusua egudie office ye disi wo sa ebi so na wo fa no ne da Debi Mama let's take exchange of goods and services. Asemi e bai. Who of an chere me. O chere me say bia oba mepew so what I say and I mean so mepe eja pade so what I say any exchange is no Eya media say ebi oni me promises bi o ye no wan fa ama me promises ben say me ye wie de be ye wie na won fa ama me ye wie ni be wie hwe inse the man make us asemi it means say no ko hu me when na be wie ye na me say ye mpena twie ni mu no no so na kwa kire me ho enye me fiti me pe na ko be bia egudie hye thank you not say oba akro no relationship bi obekomu bia no obehwia bibi wo mu di ente na me wia wo fa na kire me be bia akodi egudie hye wo de yemfa ne saa se me wo fa be se wo pe na o promise onyoma na wentimi anya ono nkire se wo se okowia no na Debi o Debi and you are wrong because unim nhyehyeye e ba me ne wo fa ne ntem obi anim hyehyɛ asɛm na da ho ne kyerɛ sɛ asɛm na da ho ne kyerɛ sɛ ayi sɛ wo ye free box ma asɛm na da ho se ne kyerɛ sɛ me de ne me kɔme wɔ fa hɔ sɛ ɔba me dɔ no nie ɔba me ne kɔ mpɛ motimi busu me ye ɔwan ne me ɛma ne fa me tirim ntimi na kɔ sɛ me de ne kɔ akɔkyerɛ me enya wɔ fa nko a ebusua fie ebusua ne nyina na ehia me da se ntimi na kɔ ebusua hɔ na ebusua so mba out a mo se abayiwe oyo kronfo no wie ebusua de wo nti me pese be ko out of the box no this time around we are still on this that time around ebusua no nti se me wo fa nipo be pair wa pair no be pair wo ene so wo se sia wi ase ne won mba no se ya ma ya no anye do mo ho a mo fa nyu bi mae etu so ti won na all promise na mo fa weni hu ye na wo na mo se nyim se wo nyansa wo trim so betime wi ade na all promise na wentimi ehu se otwa wontro na echire no se ebusua dam kwakofa na eye krono na wabɔ no na nepia na adenti na ebia se ne wofa no ebesi wo pempo anase woni ne enya nkita hode bi na anko yi a adenti na nka umpe kwan bi so emfa nje na ade ye busua de on se nya ono kwan de na wo be fa ne saa Debi o asem a okan enam enkomo ni midiye ebi o promise me se maami u ja ho ma me na se me start se me ne wo twempna me ese ama na bia me ne na twempna akwa koduru baabi na sa anyoma na o promise me me nya ya o pese me nko lose me Debi me Mama let's go nim Debi agreement agreement into definitely baby biara de kode ne hye se wie o die yo e wasa memfa because o de wano e na beto so egudie na minim se ebusua wo egudie wo na de wano be ka kire me ene nam ne one me ka e bia kire me se me bie mu ma wa be ma me egudie me bie ma ma osa na egudie ne ma enye wia ne mewia nti we kura enye kron no wo hwe ma exchange of ye kan say goods and services enye kron no what you say hwefo amohwe na na piasa wo hwe ma exchange of goods and services omo kron no ye we enye PhD kron no mu because benkum ko ene saba ana o promise so ya deliver eje sisi no kofi na house den o se die we are kronfo man fetuo engineer when you goods and services fetuo ene ma me explain ya dey be ma goods and services me ba goods and services ma me kire wase yi ma me kire wase goods and services now boy no goods and services Dem kan to say goods and services me sa promise na me promise you want go ntia me wo fa no say o promise nimpo e no fa so dey we na go to promise no o so promise ne say abra me wo fa ne hu no say na wase hyepe o body ni gina so no ono so e promise to me say ade yi dia say me dey ma branti what promise me no
Over one on kind point, which what ba minimum corner, what to boss say, oh yeah. Oh, I'm a brand here. Oh, Jiboss, no. It means what promise me no. It means me to me the nintino. I was saying me be me to me can de meet me in natural. No, so only a physical goods and services. After me, don't call them and I made the tour. Now we be now we receive it and I made the man will give and take, you know. Or no, yet the other goods and services. Now, a Japanese goods and services. A chrono, no, buy. What I say, it's what you want to about the cancer will be mammy. I didn't drew on one farm and Mary. And I didn't tell the windy me chang one quadia the corner. Or the mammy or the mammy come in Coffee way maybe so I said won't say the bowl of contention here is Oban Wapen. To the extent so the Naku Chawi Busia for say opposite or Warreno. So won't share positive side of it and say Wafe good or the age of a dear. It's a say oh Warrena, Ben Croma and Saba. I didn't know sir. Ah, there be you. And I make sure say or ya me kind no otiasia pa because of a good and good no or their kwa japade so be ware no wapene so ma odi ne ba be kire we busuafo enti no oba se uware na makwa ehu number akodi pa ba ko dia wo no eye ono no dia de ono wo no eye wo so dia enti no adenti na hu no sa na unware no me da say e wo so hu se ebusua egudie na ofaye no ebi ofaye ni ye begin o me hu ni pa ko ofaye but omuhihye mu no mu se abaye na de FI unim ehun sunsuaso a ebia ewe busua gudie ne ho enti oba bi se me ware na unim no me a mesanso de aba me ho so ade enya wo de ade emfa yensa nka ho bible kura ka kire wewia no wewia enti no me bia wo hu bia no hwe mama le sika me emfa nyoma bi ndi agro saa se nke me wo fa ne de mpo de nka metias but eye busua egudie na busua gudie so de enda okwa It's all for now. Would I Japade? Would I Japade? Wouldn't say a bushia ni munyadi and what's all the better chacha? In an equi. Diabo be una shrem say good year be war. Me na mean Ananepia may be sat me also. Kofi na said na oka said Diabo be war ni adie no. I said Diabo dear, Ukobo Diana. One casawa shekra na saba abebu abowa because Udi kai eshebo. So we di kan ahyebo say bia peneso na me no nya de esem ye ni ade to the extent so to me di oba ni eba ni dem ho ni ade ma oba ni behu bebi egudie wo enti we na so si eduabo bi da ho na mi hu ni say eduabo we die mama lesti mi aye ejuma bia mama lesti duabo wo say na o sika no eni due bia na ye bo a etimi fa ena say wo bodua na se sanso nya wa it means say ade kro na ugina so de bodua no ehu bi ebata ho ana woni mi bi fa ho but we no all hye ne bo no wanfa ebusun gudie o an hye ne bo se me de ebusun gudie ni be mawo ba kasa mu no na hu se ebusun gudie de ewo enti bo hye na o hye wo na wentimi anye ni nti no so se wentimi anye de ya de me so me fa wechi because we di kan ka chem se ebusun gudie ontimi kofa hwe no me e be ba wo ba no sunu wo na me kofi a me mete ho ebusun timi ahweme ama menyini aboa me school komu na menyini na menim se me de nka menya oba me de ne kofie na wo sai konfo san kofa ade so a ebusun egudie eda ho ade me kofa no me fa beto me so ebia mpa ebehwem krampo no na oba ne so se so timi kofa ebusun egudie dia na je so ofa nwoma bebere enti no me sen ne bedam ne chi okay na nekua we die I de be me udo ne paie e na ne wo fa no nsoso no oye ade bia wampe eno ono aso na nam so ase uhu bebia ebusu egudie wo because egudie de nka nwanwa pa se ohoho be hu bebia sa de ne hye a utumi ko hu ya utumi kotam ye no se be me so wodo no ede pa na obetumi aka kire na obenya adwensa kira na watumi akoso asa aka so me pese me worry still oh me de me aka ne se wupe obi a upene ye munyoma nyina ni mistakes ne den inse na say so like uni obi wo hono mo a you like you akumem ema nipa ni ti so so upeme na on matwem na ne what asem kitsuwa we ya ugina so sa wuni mija ina na che se na wo mpe krono edien mi wi aye so mi di aye japade enye se mi di wo menu na nekua we enya asem kitwa se ase di aye no be ma no odo no ho akwa akodi me pe no o jaiwa ahwe kra mi nja ni mum
aha we di kwade obetu ase enti no se dia pa na obetumi ade aka chen se be me nai se because obi hwe yen asem aye ken e obi ehintasem kase e obi dadwene enti no dia pa na obetumi aka che be ma no pa ma waka se me pu mebusia na ma ba abedi wechi oh me de meka ne se so opemia we enya asem bia wase ase ade na nso so kra esam bedu ho ye ware a abeye ye mienu ye dia enti me de keka me nko a so opem nko a na so opemia on forget sa nwoma ne yentena so obi a the mistakes kwampo enchreche enti se medi boni etwem a na sa wo so wo peme na eche waba be hunu manka no kra che wo ebi am ye sorry eno ano no sa wo so wo domia domi nko awie ye because nipa esakra yes nipa esakra enti eden na utimi di mi jai nkwanti vi sa wo mpeme bi me ne oboa Kofi Mamalistic. Miti. Na ne kua wo no na sama o kan nyina na kwakoye wodo do meti na se. Na sa wo so do ntia meba meba show no na eye mba suban Debio ayo do ntia na eye mba suban na wo no me Debio eye mba suban yembe ma no yakopon boyen sonko ena obo ba so sonko na so senya be ma siti no e different from oba senya oba siti asem a obefa no enye sa na be mati asem obefa no yembe ma no aya na most times na edwin ko enim na mba ne de ekoso no muhu no ono ano mo dwen ho wo dwen odo ho mesume dwen insunsan so de beba me ma wawe mu mebusua mu me ne wo mbe wo na me ba so aba be fa sa no me no so abebọ kro no nti na se wo de jaya na wo jaya no tie me ade ba ko me ba ade ba ko Debbie ade ba ko so tie mama gina fo Mama let's be Jayodono, Debbie Jayodono, okay, Mama can see show. Me ne kwere kwaba. At the first place. Mama can see me. It's a family thing. Unimbibi, Mama can see me. Unimbibi. Enye say a good day mpo na ko find nko but say me calculate time I would date me yanka na. Na say wanga say wo bika. Time I would date me yanka no. Ko bika. Enti yanka credit sa time no embesi emre we ya me no wom se embema se ne twem ene embema se na wano mo Debi na se o ka no se mpanache o ka se aware enti ene o right o date obi a Debi o ena me ka se me wofa na me fa ne me wofa no a odi ebusua ne nimu a oni bebi ebusua ne gudie wo no nko na wo access to egudie no etimi di hu nkomo kire wo no na se sa time no timi di ma me wofa na ne se me mpo de media me magirem Kofi ana me chew say obe udo no ujai na chese wuwe Mama let's take odo na be ko oh I just say ka chebi me see odo na be tete no do Mama let's take obasa no ntimi nja kro no me sase me bo me say so ba kro no say me wofa nyine si me almost be 20 years or 30 years now sa time no timi no wo twempena na sa time ni no nim be ma by that time no oba no ma twempena wi omo unim so mpebre o pebebi e hwaju enye se me mpebre debi se awi ase no ye se insa we ru na we aru se enti se first no o de kakraba me de kakraba enti mi be hia wo na enye se bi a me be hia me hu na me do won foma nko fie o later na me be hu se na kakra ho normal ti wusu wadi normal debi se debi normal ye se bone a obedi a wonim na nye bone ba bone a obedi a wonim se we ye bone na e bone enti mi di sika me nim se mi amebusu ade o ebusiafo aha ye de yie papa o hwe me se sia na o pese o sponsor program na numbers na o screen so no pa o product brand en to ma maka kire mo se premeni enye sikeni afeni premeni o enye sikeni afeni preme ye si e ton wa dia na e to because ye na kita marketing strategy no ye na eto ade ni ye wan cedi kra beto am 1000 Ghana because ye kita marketing strategy no me twa me ho abasese enko ba bia
Macaroni in a pack, yo. That's what's up. That's what's up. Unya no baby out. Hey, me ya krana maraga. Hey, Ghana Kim Kardashian. I no. I don't know who mama let's take one. Me say unya no baby out. I just say the Nayas ado show so pe. We teaser. Me say yenya do have a cookie yo. Debbie. And I see Uncle Hebrews. Debbie Mr. Train na dia ba no emu ade coffee no musie wo no specialized mama no so na nekia no specialized mama because we say coffee where his broken heart ya che won broken heart person che o Timi Jaisa we twa go coffee Kadi bi say macaroni in a pack de untumi njai di obey wa pe no wa hwani am egu na chi o ma 360 se asase be wo so into ye so be hwe wo anka we oh mama leste kunim se ye se odoko bebi odo no kre ebia na odo a meme wo ma oba no sonko fine metiase na ebusuan so ebusuan eji aware o Kofi, sometimes same to me too. Ebusue bie mi won po begina ma. Nso dofa onim se me ni wa ehun number ko. Me widie mu. Won fe pade no. Ono na obegina ma. Iti ebusua no. Sometimes e se ususu. No no cry we dey ye kan ware mu nsem. Ye nka se bia one wo yere wo ho na asem bia to oyere. Ene bia pese wo gina ne chi ne busua da bi. Ba we dey afe na pese wo ware no. Ena wo de na ko ebusuafo anim. Ede ne ko kire se ebusuafo oba na me dono oba na me hu na oye me mfem pade no ampesa me ye ne wade no onie no yesi oba ne ye kronfo inti no oye minister wo krono mu the overall shatter oba overall shatter woman thief wajimu PhD ajimu degree abomu ede nyina masters coronavirus nya wajimu degree nyina wo is stealing of ejapade dem ka tuma se na ebusua se so mo mpene so a then who are you inti no aware sa no se wo be ma no fe ebusua chi ekoware a ono so nsunsu aso so wo inti no we dem me bisa wo say 100 crampo na obesha na ebusua ne say this is it like critical we bi wo ho na still an 100 nyina betwe mako because of ebusua enye se because of ebusua ye wo na se wade isole a ete ebusua bi be fe ne to ama wana da bi o ma me nkire wade bi se ebi a me de oba akofie na ebusuafo aka chem se ebi oba no wanko school ndure chiri ana se ebi a sebe ye pe oba akokọ so obe ware no edina ba ebusua ni na so etuntum dia that one metimi defend oba no se ye se pe kokọ na se meniji kokọ ho ana meniji tuntum ni ho a me ebusua ate ase se meniji color we ho nti ampese me ware no ono e color obetimi asesa na anytime ene suban ne so de yensesa da bi kala suban we ni nye suban yo eyade e ka wo ho da bi enye se suban boni bi na wo ho we ni e ka wo ho because oba wo we na make no se oba be bokro no sesen obokro no a wo de yeden oba wo se ye fa oba na ye fa be ma oba mpo de nka wo se wo bere wasase so da bi oba ye bon se ebre fa na ebre de bi nka ne ho ye ka se be ma mo na betin ne mu fifiri e de adwane aden atu table so na ma ne busua yanka so oba enti oba de okobokro no ye den nti na nekua we de misra mi bisao emre ana na okosa situation mu na na ese ba se okofa ebusua egudie no ade nti na we hunu so beja ho kokra na me de mensa pan kwa eye den anyame be kire ne tumi ade na we nya sa agidie no da bi e ba ne sada na se we bu me kwase bi sa no because one me ye sure pa say or promise me what I say because enti bi mba say me sorry prekope no makwa kofa ebusua ade onu a de na no be boss na me ye de hu so good onu a na ba be kire me say me we gudie we so what I say enam nkomo ne me boy enti amesuma kowia because what promise me ade na later ye wie de be ye wie na minya ye nya wie na mewia enti ma wale say at the end of the day no so no ade na so say ma wie na ade ma wie na ade one social me na say one take further way later obehun say me no wo twemp na no ba be e ba say na wakasa no so wo say one question wo fa no say dey na ba mu ntem a asebe si ko say me wo fa no so say wa chew no person wo dwe wa me ni say oba
Udi 18 years go in, and what the no, I say last technique to make count samba beam. And it's a more for Shiana say 18 years, no better 30 years, not so baby, not say me I don't have a problem with that. It is but no. That's what yes, I then a chance me cross me waro na me show boy. Na me ntimi ndi so. Then a chance so Debbie, enye normal. Where simple. Sako di ne bo hye anka mi. Mama let's enye normal. Enti wo so wo hye boy di so. Wo ni say with me nya e kwa hye boy. Debbie, the oka no person wo kira say wo your ba na be ma hye obo. Na say ntimi anya bono kro no. Debbie, the wo ken. It means say wo na na akua say me ware o. Asemi a wo ken. Debbie, asemi a wo ken. Promise me share. Asemi a wo ken. Promise me no wade no incident na wo mfa ama me. So what you say? Or promise me na de no so wo ho. Inti ade na wo mfa ama me. Na wo say me ba be wi. I say ono no ya na adwin say o de na adwin be yi me. Debi. Inti na me tell say bibi a kire me na say yakọ agreement na edu o ne me ntimi enya me chefa. Ene da me say na wan kasa wo adwin bo ne. She one ga say promise agreement. Me na me wi aye ne de me nu me. One tell say promise agreement. Wo promise me wo kra me do no promise me. No fa ma me wi. Debi o. One ga say promise agreement. Let me say what promise me. Me point bibi wo say dia kire o. One na ka tell say promise agreement. Me promise me share date. Me promise me share date. O sere me share date. Share date crop what promise me. It is my promise o say me talk am. Me ba. It is what promise me what day I have to take it. My promise o. What promise me? I love you. When you kiss me I'll buy you a car. Me talk am man who kiss me man sha wo boss o cha me talk am no. And so who means now what the say bas odi wanu aka. And the moment odi wanu aka no. What pobi abetu mi team. Awarefo ahe ena omu kunu mu epom so omo yere no mu a omu timi di so. Omo ne omu yi omo. Inti yen koso a. Debi o. Temi ma sha obo. Yan share na ne kwa meba. Na che say dia wo kasa no. Na che say wo share nkrofo kran share. Ubetimi I promise you be. So one do let back na you can go score free. There's nothing wrong with it. Debi. Unim promise is promise. Say me promise so mamalistic. The why ya mami. Me pese me talk a chew. It means edamakuma so say me den. Me to ama. Iti amadi ami ye no. Ubo say me koso ye no more. Say 1,000 na me mawa. Me force say me increase that by 5,000. Because who dey pobi abetu meeting. Say we hu. Nti enchese manye o. Ina me pese ye ti ase me ba me pese me make point but no ti masie because asama na ne bia me ba hello mama wo dey to mama wo time me say wo bo no one can tell me say me dey ba wiase na be bie mama me na wo bie mama na me so me ko wie meba na ne kwa dia meba wo so ba ka say me yo ba wo say na me gila okon opa mu kan bom asem ni say wo bokon no wo ya konfo Kofi tea. And I'm so pessimist that we shall wear this so. Mama, we shall wear this so. One Mama, and I was on means and ways. I would have I said I wouldn't say. What can I say? Promise agreement. What can I say? Specialized. Tanepia. No specialized for the do akoma. And me your wine for be so because me who say where you tea pa. Kofi Funny wine, mano. Your coffee kwa warisa. Me okay. Specialized na yema. Oh, shamia. Oba son of Monique's palo any tree many fe. Into besha me lash no e kasasa. Bibi many a play. Ele papa no obeti yan kasa because Monique's beauty parlor. Wama many my de. Monique, uni workers na me damasinya me shram. Sasu na wo Germany. Hamburg. Germany abonti sufo nyina opese wo yuti. Me si se we tiko ayese train crampo na. Na nado. Be mado ahofe. Obe yuti fefe ama we tiko na ayese train no, abese Bentley. All teda. Germany, Hamburg. Me si
ohuna ono no betumi yi uti fefefef ono no yi Mr. Sapoti e ma Nayas huna no nya orgasm. Oh yes, na me gina hobi. Nayas ni kuna kampo e na ne ho sane to because your money haircut bia Nayas hu yo say ewurade nyakopo. I see the moon and the moon sees me. Coffee. Hey, God bless the moon. And God bless Nayas. And when you steal something, it's a bad habit. Coffee tie na asama me pese me bisa ne say. Na nekua eno nya kwan of our gold na omo hu akire. Ba ye hwe mema promises omo ye ena kase bia fa sika na ka ye twa omo kote a. Nka mema ye twa be 1000 kote. Se onim sa. Enti ade enti na mo so mba no. Se ye hye mo bo a mo so mumbu say the ben time and am rebe ne di e be di e bo hye. Nye ready na de na be hye me bo. Won say program na nekua me ba. Program ye nkofo hye youth na ba hye. Nti won so unim se ubeshebo na undi so a adenti na se o shebo because the moment I was shebo no she wodi wanu akekeke o but wachichi epo bi di atu nipa ni tim se we hu nti wachichi epo bi di atu nipa ni mu no ama we bi aba be wura ni mu we nya ni so ade hu no one odo ma no assign increase e na wasenya kono special bi kra ma nti no u shebo no stars no so ma odogia se so be ma 360 na ma cowgirl na ma reverse cowgirl obo ne side pak ni nyina odi be ka ho bi what you say nti ade na so disappointing ne pa no ma menka asem nkyere o asem ya eba ye ka ho asem no se utie asem ne mu ye na obehu se me wofa no ebo na o hye no enye se bia wendi suo na so oba no na enya mmea ma no Debi dem ka tuma se hwe oba ne be ma timitina na ne kwa meba 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 enye se wendi suo hwe oba ne be ma timitina utimi hia be ma utimi hia o oje na koma so ade de ma no utimi se we dia yo oba mpese me ware no utimi hia obo ka tere se abaiwa ana medo me hia obo se me ye ho ade wakasa se no nkyere se ade che okoye ho ade o or prepare but we did come ide abokoko se wo e no be ye ho ade e ba ne sara de na wo se wo ye wo ba no e wo so de kompa bo mu nya to boase ke oba o we dey kofi mi twa no na ne kwa mi twa no me ba me pa cho se wo hwe ye se sia na se wo pese wo frɛ program no so a number no ye 02 0243 333 500 0243 333 500 frame se si ana edi nkomo se kofi na oni ne ya adwen na waka sana na ekra na oni ne ya adwen na waka mesrew enya tem didie kra eye odonko a na ye esua ade mesrew enya tem didie kofi na o se aye de asona na me kare se we den ka be se na ekwa so ma me nkasa asem we me so do ye ne de pa meti ase ba wonim se be ma sha obo se ana o promise so obeye ho ade a enye gidigidi oba se wo pri bibia ho a wuti se ne yakopon bo oba de ni se wo de nka tie se wa sha obo se bia next month na nekua meto private jet amaw next month ne dwa se mentimi anye de a na se mentimi ndi me bo hye so but se ma sha obo na se ma ma specific date time dia bo hye ne se legusu wo ho enti wo ba na wo se wo ba boldly na obusa wo nipa se mi nipa o hye me bo ma twen 1 month hweyamba 2 months hweyamba 3 months e de na ekọ bo hye na wo hye me no enti enkosi da ben e na sa bo hye no medi meni behu oho na asem ne wo ho no enti se obusa ne wie na se be ma ne ka to se nyantowase o de next month me na se next month wanye de otimi hwia no na de bi o how but when one hye no one man time o de na no Egudie wonso agi me train time ni dey. You don't have to do that. Esno say de kudi ni nya ready. Odu say na make say odo no e ba me say na me be ma no say be ma wo ye badwene ba. Be ma say be odwene ko akiri ana na dwene ofie. Me ka kire say e ba ne say odo no timitete. Because obetena say adwene say say wo pa kire say me wo fa. Hwe ma sem ni komposa say me say me do na me do ba fie e betena say o de kan de esi nyina kire mo say me wo fa. Me ba ye nya kwala wa ma no so. Hello, Nanepia. Yes. Ano pay boko die. Me pacho nyame adum boko. Yo na la pass for on to sing. Nyame adum obia onye. Me pacho mi ti o kasa oba. Me pacho me die me ni kofi ya adwen. Oni wan ya adwen. Kofi
see. Yo, metie. Ai Yeah, kasa. because Chrono dear, my sister, Chrono dear, I'm not you. Because then I know we Nanekia promise a promise. It is a nipana protebi. Only them a crown worry. No, I promise to be. No, I'm my wow. How dare you to take it? Thank you. What to me is fun. Because I'm not right. Me pacha Just you. a walk, I no power, I know you're chrome for. Yes, I didn't know what the idea, and any fancy, I'll give it to you. When you write so well, the quack. Thank you. And you come that's why. Yeah, you're also the Nanek, I'm missing the Nanek, but my name I We are shut away. Pacha you. Na na pia me da se o freye. Oba dia be die. Oh, me da so gina baby am gina na. Me ti me Obi ti say na nekua say. Se na nekua pa na sasasem etu na so otimi eka sasasem we dia. Ebia instant nya sama bono nka krompe ma de nyina. Oh, buakra. Me ka se na kire o. Because ti asem no kan, ti asem no kan o. Eye mba bi sunu omoban, eye mba bi sunu omoban. Oba waje atum say me o hye me bo. Na when di boss so me wia wa. Hwe fa ne kwa so wia se fa ne kwa twia mountains. Obewia. Eba ne sa na enye suban o. E ka ne ho ope. Enti oba ope sa de no. Wo wa ne content. Me pese me just untimi nya men ka se untimi spell ya men chro. Debi o. Uni se untimi nya na se enye ready e me boss. Asama na ne kwa ntia se ne se. Debi me no wo fade ne de ade ni nie. Minie yakwa agreement ye wi a ade na wo de ye me kwakwa sa ba se na me hu baby. Mama let's take mama mbusa ne kwa se. Na ne kwa. Debi mefa. Na ne kwa mbusa sa se. Aha. Se wo si so a ohu ade ne gye. Ohu se ne mu de esiti no. Ohu mu de esiti no. Embe ma dodo se na shobo mentimi ndi so a wo. O ka se o mendi so ntim ko wi omo. Omo ndi so na mi wia. Ye o TV so. Na de kia. E wo se afọ ha de yie pa. Number na wa mi so no. Frɛ na fa wa di nkyerɛ. Ebra enye bone kra ye tie mu nti e twɛn frɛ na fa wa di nkyerɛ ebra enya tem didie. Mesrɛ eye de Nayas adult show. Eye adult show enya tem didie. Enti frɛ sesi a. Na nepia o se die. O se Oh, Baba. Yes, dear. No musio mama specialize no bi mama. Ko bi fa wine na man no wine kakra. Oh, maybe we are saying me. Meba yenya nana kwame wa ahoma. Nana kwame. Mama. Ano pay boko. Pacho na o kase fi hin. Me pacho me kase fi kaswa. Kaswa fo e. Nyame adumo bia ho ya na mo small to say. Ye ho ye pa pacho ti aso na enko. Ayo, mo program ni aje ho fa. Wo hwe me wo sere. Me jira mi ni anachi. Yo, me jira mi ni anachi. Mi ni abe wa anachi. Uni abe ma no. Ai pa oba de, so be ma hwe wo ba e abutre. Ebia na se wa promise so be ma obibi. Wa mane wa ma odi wa kan cho se wotna anase dase. Enti eso na wo oba no unya butre. Na bia o odi akrokro ebisa be man so nira wo hye me ebobi na ebo na che ze any day. Wo tie ne obeka atro. So that's it. Na waka chen so shebo a onni so na eboche na yache enti no wo fa dia eye krono de wo wia Yo medase se o freye o se o fa dia na che se krono de Nya krono Kofi na make no obey open no itu be tie nkrofo anu sa na che se Mamalistic onim Kofi twen na na pia se enye kro no de mo nkyere mu yie because e bia na tie fo no o mo nte na se yie me da so gina so ameka ne se wunya ready en be hye mebo what I say na mo nsama wo ne maka ye wie ye no one for feeling se me wie enye problem na obi wo ho no mo abia bua payo or whatever na ni tria pa oni mpanso wa promise so na de ne so esi ho unsa esno se me nyae na ma promise so
ɛna so sa de ni si ho na ma promise o enti ade si ho wa promise me say de ni otwen na wo fa ma ye nye fa no mefa Normalistic. enti de make me pese wo nti ase enti de wo bushafo ka de ni eti Wo ye de me nti ase. wo ye de ye be ware na le kwa meba hello mama du Yeah. enyime na sound for to say Boko. yo mpacho ye ti o kasa Okay, Obano. Okay. Boko. kasa Okay. Oba. pacho low TV set no kra na timi nkan yie why Yo. That's- Okay. Oba dear. BTA Yo. emi say na homa no etwetwe si nti no call no akate na na etwa na o chire bibi mu Kofi amaje nsemo baby abi jira be jira be ma no se o wa wo biomo obu akra we nye chede obedi Mame nka asem wana na ekwa nte ade bi ase. Kofi na unji ndi se de ade aye okita suban ya ase o fafa kro ni osusu wo fa ya ka se wa be fa eguda o so mpani bi nti unsuro se bia wo ka se nware ni bi ma bibi bo ni betumi ato Ebeto wana. wo Me. ai Sesen. so your ba o ye wad o ye kronfo nti unsuro se obetumi ama am robbers ba be bu fie Wo ni ka no se kra de ewia o ti. Wo make point bi ho. Se oba oye kromfo nti me nsuro se me mpene so obetimi ama squad for fraba be bo me. aba be wia o Thank you. kese pa Enti ade ntia mom na nka me pene sa. o ka pene sa o Meba on nka munya no once. O de mu wia kwa mu wia boxer shorts na me pe. Sin de me gwa oba betena fie na de bia wo wia me. oh we are saying the odo so be odo no ne dia o fa Mama listic, mama listic. Mama listic, mama nchira wadi. Because say wo pese ye ntina enye unye ready and be kan kire me wo ye ready susu asike adekodi ni nie na enye mehu say why ye we but say wo be ka kire me say bia na na mema o say na me su mani kire say de ne wo ho no mo fa amamia hello Esther Hello, Titi. good morning Obapa Morning. mama listic ni the Nayas adult show yeti o Me the new pharmacy stand there so. Me first keke. ufu ano so on Ai, so I promise me. Papa mama dear. It's young for. Na Mr. Yesa ko mu nyina, me nim say ni dra ko dia bio. Ye ya. I am a minister, papa ne say. Me ya. me da so me check masifo nyina me da so why Kofi oh how show be boy ya mom die on Mike stars se sha daka mu na me ye pi Mama listic. mi wum pivo Sebi na echi ho nyina akra sati bie bi because o se ope nso me ne den na be wie ya ba ba me e na mpesa won ti asese ye wonwoma bi wo ho no mo e bia wa promise me but ade ne nye ready eno de obeti ase but when me ni tia na o san ye mi say Mama listic. me wia Sana asem ni tie o. Tie me. Ti asem ni yo. Asem ya ye nwie di ba yi. na ye bone Dabi. wo fa ne na ye bone say ko di ne we su a nka we nyina ma nti wo kwohwe ba from cry me ware wo Hwe asem no rere mu pa ye wo fa ne na ye asem no na netwa asem na wo ka no ono de ono no wo hwe say mean lusu ono no say no no ka no but asem na ye nwane de bae no Kofi meba David Ejina Humalusto hello Hello, Mama Listic. yes darling good morning Morning, Ezeng. Boko now frefi The traffic official town. oh okay kasabi to you Yeah, me Kofini Kano, and Okre. Na Oba Otin in Jamono. On ye because the Bema promise you. Oh, so Shawbo say obey Biamara. And Mumma so need to do. Lema Udono, and come more. It's
me ni de. Ah, obia. Be so ye ma ono. Onye ma wo. Be ba ye den. E be pe me ya ba wo be. Mom, oye wa gin. O be wi ya. Be ma e so un se fast. Se be ma show bo. O so a hwe. Me hwe o hwe odo a odi be ma. O be ta ma no. Nti ani be ko pika ne de. No kre pa. Yo, me da se se o frɛ ye. Na ne kia. O se no nya adwen o. Later, better myself. O bete wase o. Mama, let's take. Yes, darling. Me who's over so come on, man. Baboa. Debbie. You should wear this so very simple. Debbie. Mama, let's take. Mama, can't say. When in the bushes. Me wa fa no ene abayewa no. E wo so hu se na empenatwe no mo twene nya empenatwe mo twene akwa aware mu. Oba ne nim. E ye dito. Because ye na make no say ye calculate wom. Na se ye fa ne se na na ekua. Se na ne ho ye fi am so mo ye fi. Na ye age clicky. Na se bia machine na kwara mpese me ye ne ho ade. But makote se one me wo fa twempena. Mama let's take mu ye din. I'm telling you. Because me wo fa age no. Any age no. On what was a woman you quit chire. Because I wo fa do this stage. Na ne kwa meba Ike gina ma no so. Hello Ike. Yeah, hello. Achi mota for what to say. But you be an way na boy. Mama let's take me to you yanko. Oh, but you with them support me plan. Yeah, won't say. As them your ma, dear Mrs. Takan. Yes, you come for wood you from. When you say, the come for world you from. Dear Mrs. Takan, which means Bema be a penny piano, on the Beman quaits at the pay. Kuriano. What making our dream? Dada, say Bema making the quick. Ah, what's me pay? Say, Yama, I do also at Bema one farm and person piano. Into which means Mrs. Stanley, Nipper, one month for where you are, and Mamma will be on a young mamma. Come forward, would you? Do it, Mr. Potome Bland, papa, mean put the Estamia. Nanka Busana, no do feel crab with Africa or Montpellier. I want to make some. Mrs. I want you one pepper drop and my coffee. Yeah, that's so free. Wait there, Nanekia. Yes, dear. Meje o final words ewo asemi so na fa social media handle nyina etudwa omo show nyina so bi pese o contact wa na de nyina atudwa man fefefe enko media I still stand by my words. Me sister woni be ma wo ho na so promise so no way in this so all right so we are no because unye ready a man me promise because sometimes no obi promise so don farm ma ya na dane adwendwi bi krampo da so enti to me ne de unye ready ya embe boso kra ma me fa ma adwen beto so ba wenya boso na mehu se da ho ne nko ade wo se me fa aha me social media handle ye bene amakunidu ai etiefu nyina se Kofi yanko. Mama let's take ansana me mama last words na. Oba bia obokro no bia fe no mi tonko. Nanso mendayo. Won ma de gontia. Debis. Oba no do oba so ni da so be wia. Oba bia obokro no bia. Na efutu akra me de mo bibia ne se. Ye besere mo emba no, ye besere mo. Wiase ne mu ye den, emu aye den. Enti se wo ne bema bi wo ho. Ana wo ye bibi na obi hya wo bo a. Ono nkere se wo nye o. Opese oyede mawo wenya tenka no bibie woni mu bia cheso peso ye mawo na so eya abotre emfa gidigidi enkofa de enya wodia ade enya wodia de okofa eye kro no eba ne sa edin sunsun so bebre ne bebreo etimi te wa ware so etimi te wa ho ofe so etimi se obi bia enti de meka chemo ne se bibie nya munya ntobo ase bohye na ebohye 1000 square bebe mu so person follow Kofi Korea ko Facebook, Twitter, Instagram oko bebia edin ne Kofi Korea obroni ba kope. Yo, yeda mo ase se mo koswa ehwe ya bepem do style da mo nyina ase we yeda na Nayas adosho yedi nchia kase koma ya papa na nasafo owo Germany onu no de adum yeda na ase bebre Reverend Mrs. Gold yeda wase na Dr. Owusu Bempa Dr. Owusu Bempa me chia o ya chia o bebre
ɛna Reverend Obofo Endra Queen Sierra baby Queen Sierra ye cha baby awo bia ɛna me a ohwɛ me Instagram Mama Lestek 1 Mama Lestek 1 ye Mami Doris ye chia ma Doris nchia kase enkoma ye checha dofo nyina monkoso ehwɛ the Nayas Ado show edo biasi oye Starlight Twerker Oye Starlight Instagram, mu follow no mama, me da mwasi bebre.